Dobar dan. Dobar dan. Evo sa nama ovoga je Kata. Predstavite nam se ukratko, recite nam što evo ovdje imate. Evo, ja sam Kata Petričec iz pčelarske familije Petričec, OPG Petričec. Suprug i ja smo uglavnom koji pčelarimo više iz hobija nego iz nekakve koristi i od toga da održimo pčele na životu. Meda imamo od bagrema, cvjetnoga, lipe, kestena, amorfe. Evo, amorfa ovoga je malo netipična za ova područja, pa ukratko ali bi mogli našim čitateljima predstaviti kaj je amorfa. Amorfa vam je biljka koja vam raste u Lonjskom polju. Lonjsko polje vam je park prirode koji je zaštićen. Imate uz Savu svojih 700 hektara neobrađene zemlje koja je obrasla amorfom. Amorfa med, na nju dolazimo poslije bagremove paše, to je to. Aha, kakav je... Vam je blagog okusa, blage arome, dobar vam je općenito kod recimo pojačanja organizma i tako. Aha, ništa, puno vam hvala. Molim.